Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Vašingtonu u Beloj kući potpisao sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa sa takozvanim Kosovom. Potpisivanjem ovog sporazuma Srbija će imati velike političke benefite. Ovo su 5 tački sporazuma od kojih će Srbija imati najveće benefite. Skinuta je tačka 10 koja se odnosi na međusobno priznanje Srbije i takozvano Kosova. Sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa nije međusobno potpisan između Srbije i takozvanog Kosova. Sporazum je bilateralan, što znači da treća strana, Kosovo, nije priznato kao subjekt međunarodnog prava. Stavljen je moratorijum na godinu dana na učlanjenje takozvanog Kosova u međunarodne institucije. Time je status takozvanog Kosova uprkos insistiranju i očekivanjima Prištine odložen u stranu. Priština je prinuđena da se uključi u inicijativu predsjednika Vučića Mali Šengen, što je uporno odbijala. Ovim su Sjedinjene Američke Države pokazale da su prepoznale političku konstruktivnost Beograda i posvećenost napretka odnosa unutar Zapadnog Balkana, uprkos različitim politikama. Poboljšanje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, koje sada nakon više godina vide Srbiju kao svog partnera na Balkanu.